Hello friends, chong hai na hai lam chong nang na chini PM Tripura channel vision tui. Enke friends chong fighting norong baga kaisa sing so video sun abai tui film na mo hangkai government of India. Hangkai na there Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax UP East Ayakar Bhawan. Hangkai friends chong norong buji kena batamni. Na there subject burjak tongo friends chong ang amo je video khai tamo na mo hangkai directly boni je official website ni PDF ne download khai nei narno phone friends chung naijaro subject tong recruitment of meritorious person to the post of income tax inspector, tax assistant and multitasking staff recording. Okay friends chung of recruitment talang jago tabu. Okay friends chung oro naijaro taitam saka. Applications are invited from the meritorious person fulfilling the eligibility criteria as per particulars mentioned in Najaro. Okay, friends, tomorrow before money butari goro apply khajana hanke Najaro. That is a submit that hanke poni last date hanke Najaro. 30/9/2021 simi sengoi 8/10/2021. Okay, friends, among the recruitment boni table, name of the post, number of vacancies, PS per 7 Najaro. Je ro tam tlang je inspector of income tax among ke 3 jon te pay level enke 7 ni mane 7 level e mannai. Okay, friends, oro Najaro busung mannai 44,900 sengoi. Oro Najaro belai no kabang ko kene mana friends ang narok nogoi tong na ke tax assistant bo Najaro angkai multitasking staff bo naji angkai age limit ni kongna sanan thang ke Najaro eligibility candidate Najaro 18 ni siming sengoi 30 years jara tong ne borok apply khamanai tai assistant multitasking borok ni bagai hingke 18 ni siming sengoi 27 bosor. Okay, relaxation tongoro te baisa rijak tongoro STHC OBC general lo hongke 5 bosor ni te STHC hongke 10 bosor ni bagai. Okay, friends, oro cut off date rok rijak tongo jotono hongke nerok oro time to time oro norok je apply khai nei tong nei rok oro nainai mano o din rok naijaro 31/12/2020 sorry amo mistake onka friends oro mistake ongmani karon komo haise cut off je 2020 bo angmani je level ei thangka oboni level no tabuk 2021 bo je cut off khlai yang nai friends angkai naijaro qualification ni kongna sana thang angkai naijaro friends essential education qualification naijaro for inspector of income tax ni bagai hingke naijaro 1 number rijak tongo degree from a recognized university or equivalent hingke 2 number tongo oro naji tax for assistant degree from a recognized university or equivalent having data entry speed of Najaro 1 hours 8,000 hai kaisa typing motongo hai ma khainai computer typing hingke multitasking staff hingke Najaro rijak tongo multitasking hingke asuk kabang ya friends oro 10 class pass jaro tong nei borok phone oro apply khaimannai. Okay, friends, Najaro total number of vacancies, number of post Najaro inspector of income tax hingke 3 jon, tai tax assistant hingke 13 jon, tai multitasking staff hingke 12 jon. Okay, friends, narok nokna bomte bahai. Okay, friends, amti rangno sport eligibility amti rangno sana thangke blaino log nei friends narok ono je video ni description ang ridwano narok download khai nai dei friends okay friends oro te kaisa nangkuk mane mongke Najaro how to apply Najaro bike apply khai jane friends narok jo motok mane address aboni bisingte oro maro hnai o date Najaro o date ni siming jangai o date jora
Okay friends jong jara oro apply khaini musung tong tong nairok borok naitemo from bo tong oro no okay norok kuboma apply khaini musung multitasking staff na tax assistant na income tax ni bagui obo inspector amongke let's passport size ni photo color o marinai signature friends jong norok amti rong na jotun sai mana obor no tasuk sana nanglak friends jong okay যদি কোনো ডাউট দং হাকে মানে কমন বাক্স কমন খাইসা দিছি হাইকে বসুংদি সো ফ্রেন্ড সং ভিডিও বাহেং জাক কমেন্ট খাইসা হদি ফ্রেন্ড সং গাই আমতি রকম কে তো অন্য রকম নাইনি দি ফ্রেন্ড সং অপর নাসু সানা থাকে ভিডিও কিসা লকাই ফনো অমো তাই সানা থাকলিয়া ফ্রেন্ড সং সো ভিডিও বাহেং জাক কিসা কমেন্ট খাইসা হদো সাহবাই ফ্রেন্ড সং নেক্সট টাইম অন্য বাগে তে ভিডিও কাহাম কাহাম তৈ ফাইনা বাগে